Ang tan pen kebang ongdun ka che so tumpet Dipu Birla St Anthony English School ajung along kabahaji apan kabori. Karbing long rong asara tuma pan prab jin pen chomai alukiron kipas tang lab ji apan karbi rong asar maya tumpen kachunung ripon. Nizang karbing long mukrok alam ki aputhak pen Jakas KSYC KFA KAYA atumpen PDSK sai hemlong perangkia mai kang nipon. Dipu rong supia rong flyover kikim kerang pom along rad atumpen keduga cerok tok ajok non puthot ke mesena semen pen si kim rang pon tulo. Karbing long pen ang tan ke so atum biha bipar lapen ason sur ka chongdat amen pen karbing long aluwang si ladak mat kedu ke pat thirji aphan semit ka bor itum penang andu tanglo. Lason si arkoi ni phai arni stami ang tan pen ke bang ki ongdung ka so atum biha bipar amen pen truck pen bang si usumar ki PET chabang paksi Dipu Birla adung headlong kedu St Anthony English School adung headlong kedu Sekor ingti along li along semit hangar karju awe pin pen ke bohaji aphan ke bor sai ke klempon. Lapusona por hut karbi arar tumpen samai inut bhani ke duga cerok tok pen azok labang so kachi so tumpan ongdung labang so adim long ke bohat hegong loksi adim bang aklong an palidung si kaju patria tok asai deng ponlo lapen lapun lahai ongdung kachi so tumpa angli tumlong samai kenang sor alon ka awi lansot kelilang lapun dabang solong le hempu pan samai pachni ne pin pen alang li tumladak ke bohaji pan sai deng ponlo lapen lapun karbing long termas konsulat tumhan samai thangna pachni ne pin pen alang li tumladak ke boha sai ke klempon bom ajok lapuson kenang sot alu awe pin pen lapen rad atu pan pachni ne pin pen ladak ke boha ke bor easy at makan ke karbing long ki chak te pu pen lahai ka chi su tum pan puthol ladak pen pat strek pon si pan spin khat pon thulo pusi All India Student Union 3 pia konjun bang station tu su pen pharang ke thinu ningje pon hai sia lom lapu manja pen bang bom ho ladak birla long sia field do ladak penangan voi ga khai tum kachingrum theklong lasineli kopia posel dak kachingrum ran ma pusineli mathalo puwa phisa meli dak pen paplo lo apining chi khang oni o masineli puthora dim dakan che wang lo ladak neli ke wang palang tum han arjulo nangle tum ladak kopina kam hansi wang ma pulo o nili tunge ladak ke biha be pana klemi phansi wang sini tum nili phana thaklo la ko nili arju thulo nangle tum ladak biha be par klem han wang bote nangle tum ladak along le long nang ke dukena tu kumat permission men senang dulu pulo ladana thaklo nili tunge long le han phu na chini nei wang lo khali masini tum nang du pok lo puselang tum na chi thaklo ako nili arju thulo komane nang tum na kahang bang du ma pulo tawi lasana tha council pen mate na tum administrative ahin na kopine na tum phan wang na tum kula nang le tum ahin na pine order cho na ma pulo enam de puselang tum thaklo lasini li alang tum han ba pini lahai ke chi so tum ke ani wang si karbing long alu bang bom si lapen lahai ke chi so tum ke mugla dak ma chi ki pa thir thip sai si da tempon po la si karbing long arar tum sami ke du ka chorok tok akenang sot pusi All India Student Union 3 pia konjun bang station tu so pen chuni ripon thu karbing long arar phai pa chini kang tung ke ili tum pini dare la puson bang akhai voi ga khai tung la dak karbing long ke wang poli comment tu na din aprang akai pen selang tum ke la dak la son business nang klem wang bom lo la si pini sita me ili tum la dak alang tum wang pen ili tum ladak ba nili tum adimo na humru re puson da tum pini pen tum business claim po do thi bhangjang po mini sita me kopai milo pusinili jungjung ban mala khapon lo athe pi polo alang le tum non bang ke tum dak bang pen alang tum dak business claim long le pu alang tum non ka chiroi pon log lo lasi kar bang lo ra tum ka chini nang ji ke la lo je pini alang le tum ladak business aphan bang lo ladak pini pen beha be para tum nang claim bang cheng pu pina dik la tum ko bang ke bang ko chang le pu ningkana phi isia phiro da tum bang pharo ini amuni ladak kar bang long lang pleng thipo latung ladak nang klem bang cheng lo thir thir lo liputa ningkan sa tamila da nang do bompo age aphi tum ke plung je phai ja kong se age lo lasi ile tum ladak Dipu long masino la sonai tum thek monong lo headquarter dimsi lasi abang putin sa mi tum chirok tok ban sidadak itum kilang lo nang ji kinang so alang li tum aphan lapen ge nili council authority lapen ge administrative aphan li ka chuni kang tung la lo je la pusona tum phan lang pang taxi li tum alang le tum phan kuna pen sigi wang ma di man le tum puthot ke padam thulab ji phan mai tum ke claim ponang ji kenang sot lan han lo ada di man adi man kanila birla nang dilong le tadi kan dilong le ani phan kacing wai awe cing non alang le tum phan da ke chagi phaning hang ma mate dak pen ke toy phan sining hang lo le ke toy nam po no kang kai bo za thi
Sigala traka tumta ne panapa jude ke. Sila tum penta cing tidak bo. Uson ma kemarin. Saya nak poteng jo la something kai hat. So lam coba. Kalau sudah bertang kene la tum kecing juga we. Tapi aku PPG pantu kan ini hang hemu. Kalau Karbi Anglong ke sik sedul along ri ladak bangke rong asara tumban sei methang bisar kindaraja kong chelong nang ji pupent Karbi Anglong Tanmas Council CM Dr. Turam rong hangpen bori ponsi labang so sai semi pachun ponsi rong asara tumwa phan semi chong amai alu ron pon bomlo bonta ongdung rong asara tum mengke labang so chong amai alu kilong de atum do bomlang laso lama puthak pen arpoi ni phai ke barni Karbi lameda mai asai hemalong Karbi rong asara mai atum pen pharangke mai ingni pon Lasu perangkia amai long Karbi rong saramai amai pu dhrom sing teron pen ke pachini pon atengki rong asara tumu phant chong mai lukiron pon chikloi jonang pon pastang labji pusi CM Dr. Turam rong hang pen lam chak chipi pon lo bonta non bang kini kan sige chok chu an pu bon sami non an sami ongdung rong asara tum ke lasu chong mai lukilong dia tum do bomlang Laso puthak pen local MEC atum phan chingkidam nang ji pusi CM Dr. Turam rong hang pen tenang pachini lo la pen local MEC atum phan pata batai chingkidam det sami non puon sami labang so alukiron pon ke rong asar dum phan ke pastang labji phan ke birta avelang lasi prabjin pen Karbi Anglong angkang along ke do rong asar atum phan labang so mamai alukiron pastang lab nang ji pusi bi rong asar mai pu dhrom sing teron pen chuni ripo media pen sini lo lasi appointment long ke tok chiklu yorong bong nili tu labang so alu puthot council long kinjuma dam nang ji mate nili tu vice chairman la pen executive member keching vai pen pali dam nang ji pusi nili tu ba ka alu long tek long lasi Ciklojon kali dong ke ciklojon ni hadap lengkang lo lasi emisi ak hai tumhal pini a konsesi tin emisi ak hai tumhal chuni dilo lagan CM tuliram rong doktor tuliram rong hang patalang tumhal chuni dilo jela bangso appointment a hok hang nili tumhal nang pajir serak la nim jono bangso Karbi traditional village court abu thangli tu ke practice long je phan ja kong si long je phan nili tumhal it a hok hang kudu tang nili tumhal nang piserak je phan si pini nili tum Karbi rong sara me kiri pe in pen Cinggu mama ini dulu, dupolo, dodat dan lasin yang tuhan di media ini kita pasti nilo, masih nili tuh pala bangso appointment, la bangso ciklong bong, tang arpoi, haikunia ciklong bong, bangso appointment apa le di pansi, ini Karbi Anglong Autonomous Council, MSC pen, CM tuhan nili tuh kain pen, juning di badi kren nilo, lah elo, ini alam titik. Bangso pun tak kesing kising pada pakai dulu CM bang CM tuliram rong hang doktor tuliram rong alang lipulo je MSC tumphan hodai tang lopo MSC tumpele cingkin pulo jadi ni pedang ada MSC tumphan ke kupitong kamat halo ne don puda la bangso alu ko dia paralang tuman ang hida dolang dan aku pedang ada kilili dolang nak kilili la pen hala gejet long nang dun tang rong paroi si rong pokep asan sona nang dun sin make 50% an sinang rong jota hala sita minil tumphan nang pisirang je pansi niltum ini nang itu media ko pension nilo Karbi rong sarmai tum jury members lapen vice chairman sabang pukang vai ponji phan sami alang litum dolang bon sami labang so alu bang kiron ni pachtang lab de da job non alang bitum labang su ar pu gching vai ponji phan alang litum ki sung de koklo lasi prabjin be labang so alu kiron bang pachtang lab ji phan alang litum kan chuning ripon bang hilang akam tadulan laso putat along bang ti thoma mo jury members lapen vice chairman laso kang vai nang tadulan laso alu stame Ako pati pinang ando kasi sakit kasi emisi sa tuhan tapi CM sang hantam itu prabjin kan kita tironje phanta alang le ahem long dam sini tu han pachini chuni dam lo so thak taksi uthot emisi tuhan tame la prabjin kan tironje phansi chuni ni pon la pentu Karbi rong saramai ningkan sekamai pi non ke wangji tharepone phai captains Chris Yani nilip MC consensi ge parlo chukhila havar along si paman ponji pusi Karbi rong saramai konchun bang rupen hanse pen pachini pontu non ke wangji ningkan sekamai pi itu chukhila ni je consensi long si mai du ponji bakte terepo captain AC RDC hot pono kasi kadu kami akordi itu sitame Mikang Romasara, Amanape, Sibira, Chitong Sari Pasi, Adobe Panta, Romasara, Chililo, Amsatagani, Amerika, Roman Astami, Nangacherap, Nachitu, Niji, the Pansi, itu Karbi rong saramai, dan Chilili.
Arkoni phai ke mani Jakas KSYC KFA lapen KAIYA hamphanga songa tumpen District Press Club of Karbi Anglong asai hemalong Pharangkia mai inipon. Lasu Pharangkia mai long Jakas a chairman Khorsing Teron pen kapachini pon atengki ni jang Karbi Anglong pen Meghalaya duya hoilong mukrok alam ki aputhak pen one man inquiry commissions asai pedo ponlo. Lapelabang sobo thak kang sai pon lamang ke rarat hinu sing sai pon ang jipu se alang ni tumpen ke hang pon ateng mesti ke dam tang mat hejong ni phai ke bani dongkam mukam IB asai hemlong si paman pon lo. Lapelabang so along semi alang li tumpen semi labang so alam ki aputhak long ke chok chewek abang pu tumpan semi aron ateng pen sodak pen sai nang jipu si alang li tumai pen semi putot chuning ridu laben pachini pun thulo posi Jakas a chairman Khorsing Teron pen pachini pon thu chuning phai koni inquiry ni mukro long si incident lo ala so incident aputha Assam government pen one man inquiry commission saying lo putara ni mansi paper p ni lo iklang teng ela pen so one man inquiry committee jo mithya public hearing bang cheng lo inquiry proxy in December inquiry proxy ni chuning dala swar ni tani litum dun lo dun si pulun lo longke jokje athi labang so a public hearing gule public atom chini ne pin lakel lada kedo leading citizen atumanda chini ne lasi labang ke jokje laso public hearing bangke wide publicity do nai pache khang ke minen lasi RBC utho lada alam the ke chipi dunia tum sitame basic tor chida por pira uthora ni do nai kusi halo Pen halabang so tengsi tumi dong kamu long uthor public hearing tutulo haladap nelitum KFA KSYC kaya lapen ke Jakas nutum song lo nelitum jointly si statement itu no lapen ke halaso statement along mangke nelitum kopi makan ini tu nih, yang ke mingke tu lo langsung pongpen mangke ni tu mangke pilo langsung affairnya mangke lagi kopai ke langno ulo, mangke lagi condemn ni pun, pasal lang tu condemn lo lapen ke langsung incident kapi dukok abang kuat tu abang makan ke net nangi dan besar nangi kusuk, ada koson abut kape pelang dan sila so kace abang ke dukok mampen ko marabang putum sila bang responsible ma ala bang so muni da tungna bang so bang putum ban ke net ni lapan ke bidasing lektre ke Karbi Anglong lo sama thengpi ke rai la bang so me thanga duty alang lipan ke tang la bang so ateng ke claim ke dam le dok sia peran ke jipilo la sila so bang alang lipan bang ke reasonable compensation bang pinangi langit pisu so tu hai na pinangi kusini malada silam ne lang parta nile tum la paper pi nilong ke theklong ke kupina hala puna da intellectual atum sitame kupina la bangso incident pen ke kupina kopilo puno border dispute anak si ke puang son ke tu la si hala dak sitame nile tum tokun lo la ke border dispute ke Karbi Anglong ke kupilo ma 1951 penta isi well defined boundary to valid boundary to lapen ke block 1 block 2 KCR Khanguli sitame la bangso well defined law valid boundary yang bong situ la si ampen ke hala sojo thanga dispute abe 1951 Karbi Anglong la autonomous Mikiril autonomous district lo hala bangso ke senga sitame hala thang aboy atu ya hoilam achar bo be jakong borang pen le hala solong le ke nam kali nape labang so phi sitame Jayantia Hill district ka create ko sitame labang so aboy alam nang komplek labang so phi ko pino autonomous Meghalaya autonomous state ke keselam ko sitame nang klangkle abo adu ya hoilam ke lape na phi 1971 along ko film full fledged state ka create ko sitame la so adu hoilam nang klangkle la si labang so adu ya hoy alama bangke hadap ave lapen ke Karbi Anglong pen 1951 pen piniarnia sitame Karbi Anglong pen ha Meghalaya na kiludam longling pelang kipidang bulasan tanga instance ave la sila so jo bangke border dispute ke ave la si hala dhaka intellectual atum la bangso hapu adu hawe hapu paraya kedo dhaka intellectual so militum front line along sitame theglong lo
lapen ke hala Shillong Times along sita me hala dak sita indirectly ke adu ya hoilam si lason ke tok du la sila so adu ya hoi ke Karbi Anglong adu ke 1951 to pima du hala so tengsi itu nangko la sila dak ni litung kudam ke lain do hala so 27 ani commission la so commission pan itu macam tong dulu dalam litung buke ni litung ke hala so firing incident ko son si gitu kok ma hala longan si nilitum ke lang jadi nilitum ke lapuana nilitum farmim ke hala na lasan sile cipu kita nilitum dalam tudun tuke ko filo laso commission a ke claim ke damani ang kang bang ke jene akhir lada kala ku benatum kita ne la bangso incident alam border dispute itu ku pati nafsi ke pon gitu la sila bangso commission bang hanke ke claim ke damani ang kang bang ke jene itu ja salah so situation losan si ke ablong poma ala sosit long answer lang job ke kusui nilitum ibu lan par sita me ala police atum forest guard tum kan suspension ki summarily suspension ki biko sita me ala nilitum satisfied kali na siala competent authority tum panwa ke ko bilma labang reconsider nang ibu ate alang litum Meghalaya alu ludam chokle ke abdam kali lapen ke hala so firing mang ke unprovoked kali alang itum kan kai tek peme la so tek long semoga na bida sing lek kita pran kita amlo la sila tum abang pan la pumas summarily suspension biko ke la ke nil tum mal satisfied kali la si competent authority tum si kami la mang ke reconsider ning si nil tum abang ke tinggi di purong spian bong along flyover kikim kerang pon bom along inut bahani atum pen cerok tok do dun pen labang so sai kelang dum cari dun si kedam tengah ni bang ke labang so sai ke klempon ke mesena semen pen le ke klempon kalipu lasi labang so sai bang ke mesena semen pen klempon nang jipo lang ni tum pen pachni pon det pen api nona bang ke mesena semen pen si labang so sai kim rang pon bom lo pusi pon mutiron pen parang ke thing duk ning je pon long thai long det dak long pen chok si nelson ke thai pon long duk asi ni litum Apsi department dak PWD di Road Division adme kecing mai pondolo jate jen pen babang so cement alang itu use bomb ke ador itu mesin use bomb non anai bukan sih non magi superior quality magi OPC cement sih kapayu sih lo lapen iso nalam ong angtana bangki ton angtan pen ili karbi itu mana ngamat hadu je karbi yang long ke cokle maling dah lapu sona cok nangi pudun mang wi nangi lang dun mang wi ulahai kamat hadu kok man sih alang itu ba alada flyover long ador bijung semen kius dan la Jepang lim la pen bang haro rak pas sung je panse alang itu son ki claim lo si mili tum dak dak emit hang di mimit hang long report chilang dun pen la dak la puson ki claim la puson ador bijung semen kius bang chok chi bukan si kham thi dun thip lo athi non jong si la puson ador bijung semen ni use lo butang ke lagi ningkan kep nang dun dia dim long ke ningkan isbak senang dun chok pasi kalau kan ni itu hiru ini susah pobon so kan ni itu yang apa sudah dulu jadi rajin pen laporan lagi bukan non alang itu dat department alam tu ya pen contractor sana me OPC cement sih use kono la pen 53 grit sini itu kan ada tando highest grit sih masih labang so tak sih itu ini mai nanti alang itu macam tando di piara bit sini itu kan ada cepat sini itu kalau yang si di piara bit kalau kan ke akan makin tonik kok naik sini itu Madalang itu serami akam mangki intonik kok lah sulukan ki. Uthot alang itu non DPR celong eta PC uthot sai chicken tholo la pen la cement serami uthot alang itu celang. Lahai sai long samir rara tum ki dukacrok tok pen lahai sai ki klem long kelang dun kacuri du na kenang sot. Athe lahai bang rara tum simonon piki ali long ji la pen rara tum simonon pi bang so to war sami chehlat ji la silahai ki sung sedet ji afan non pen kelang dun kacuri du na kenang sot puta alang lihin pen putot pachini pon thu. Dengan botong lapu kali ni letom as a concern citizen of itu ahin beswang mati cerok tok ada ahin beswang lapen ladak long ke song dat nang ji bukan nani akhirnya kecok cie dim le lu pada arku duek nang ji arku tu dia tapi si budu nang ji pola mali ini tum cerok tok ada tenta kecok cie dim long ke jong tu nak jong si litum le langon di kalau tak ke mau kisung ji ke ibetan si kisung si kisung kopi dia ji apa ni ilimetan kengkam si jornang ko antin setamni Lela semen chon ma nani tum chinia tengke madela road hui kaprek samira dak somla chinia teng bude mo iphang lama chini ne lo he sar pachu ni litum katari bating bude non amat ki semen non chotla sini litum deklang semen pachu malom elang litum ador ki chuma de PPC semen si use non mang ni litum ha pasu dunda pe non mang ke
PC cement sih use lah ta highest grade lo 53 grade lo kibang jilang ani konan ni chok chhe do kok lo tan ke nili tunda konan lang dun ko la ben carving long rat sa ta me anutin arpu do web lo pot mi thang long mi chilang do nei ko bang gela sam tin ta sa ta me lang dun am chim dun na ko la dak long